The view and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel podcaster. Beehive Podcast with Richie B. Richie B, big up. Richie B, big up. I keep on doing Spanish and nice. Big up. Richie B, big up. Richie B, big up. I keep on doing Spanish and nice. Richie B, big up. Let me do this. Ar toasting jack. Normally what's what get to toaster in a rabble or toaster. Or toaster or toaster like. Sure. Toaster like. For the love. For the love. For the family. For the family. Whenever buying sure or sex. More up and down. More up and down. Yeah. For banyana ba mahari yapo ba ontsha di mpa ba tamore. Sir. For more sex. Yeah. For more money. For balabato. All right. Yeah, my fellow, I get sure. But yeah, ladies and gents, thank you so much one more time for tuning in. Thank you so much for being here. I know you could have been somewhere else doing some things, but you chose to be here with me. Kalvijo, Kirichi Beam, Shimano Matelega Ziemo, almost running a mala, Boban Zombargana, Mr. Donkey, my baby. Donkey, Mahosha. Ladies and gents, this guy in the building. Boban Legabala Satbe face Yaga, Mara. There's this phrase out. 1, 2, 3. Elise, Hotso, Iring it. Yeah, Iring it. Esh, okay, Tanya. Are 1, 2, 3. Chesa. Elise, Hotso Waka. Elise. My bro. Thank you so much for joining me. Because of we want to know Pesi 5 is in the building, ladies and gents. And Pesi 5 can another kill la stage. Yeah. A silbicho la net. Here Pesi 5 we get mang and libicho la Pesi 5 or maybe we're gonna butcher Pesi 5, libicho la Pesi 5, little leisure. Zoro PC5 with leisure, na get na piece ngusha. So wana oka counter the letter chela yere. EPERCY 5 let PC5. Oh. Well, Naki butcher hiki jiga mo otla ka matlalo road una tselengwe PC5. Ki butcher ki konna. Sira, so we won't neger. Aksha. So PC5 babicho ho ke mang? PC Tabang. Molep. O tswa kae? O tswakela molechi mabukeleni. Oh, ke o tshwara. Sha. And it's over here mino. Yeah, mino because of okamo mino and ona litori tse phaya jo. There is a lot of stories tse lore ke dingwetse kamo. Tse ding ke mabare and then ke nyaka wena o di tlhalosa gore botse o di tseba jwa. O sha bopya mbuji choko botse. Bona. Mino. Wena le mino o le thomile jwang? O tsene jwang mo ka randa industry mino? Ara ka industry mino o tsore na ke tsene jwang pya ke. Na ga re mino ke tsene o ka re gale ke sa tsene o ngusha. Yeah. Na udia gale ke no udia la for entertainment va yo no bona rota die. Ka gale ke no afa. Yeah. Na mino gudia gale ke diela wa afa. Ela no re botse ngo no re ke a fela mmaike ke bo. Yeah. O ngusha. Sure. Na mino go thumile ka bo craziness. Gale ke sa tse por nanga odi. O thomile jwang khane? O thomile ke ko chefing ya mathomelo rongwa tse borking. Ye first time mo ya ko studio ngo record. Spaza dent. Lebo between so ba tseba ke yone lo re go shelo re ke rile ke bona gore bo craziness ba ka bo mpereke lape gona ba re le khulo la mperekela na ke re bo gafi bo ba mpereke yes pasa den tsona le mo le ro opela ta bona mo bra tsore ntlo le reng bo tswa ka thile ja dede e re kuishetsa fasoro ba gona go bona ya o tsore go shele re bo tswa re gweng ba re tamiri no nyanya mo yes phaza re nyanya fela ba re nwa nyanya wena chachamisa o chachusa motho bona motho ya mochacha o chachamisa kantse ke 5 o ngusha motho lo re nwa nyanya wena kwena mo wa mama Pesi 5 what's up Pesi 5 go tsiba ka efeng nna go tsibile ka go share damage I get and ka tsibale ka engwe ya botsile ke tswa mpholo pho
Oh, Pitbull. Sa mathomo ke mpie kgolo. A ke gane ke mpie kgolo. Ke sa bušeletša nna. O ngwesa a ke ga. A tore hela batho ba moletši. Mamelang nna ke futhumetse. Ke le bone le mpatametše. Ka gore mara ke tshwere mašheleng e šunya ba re nna ke se sebetse. Nna ke tshwere mašheleng ba bangwe ba re ke se sebetse. Sa mathomo ke mpie kgolo. Nna ke sa tole kweša botoko ke Pitbull ke tshompholo pho. Ke ya mampho e ke ya mang ke ya ga gore ke ya chongo Pho e ke aka. that's chongo Ao kua ga gona le tshongo kua. a ona chongo mona Ao tshongo ga le no ba ga le ke mpiaka wa ngusha for promotion yana kua na mo ke wa ngusha. because batho ba bantši ba nana gore because of yena nana le dinamba tša godimo ba nana gore ke phrase ya gage yane ke Ao tshompholo ao mpholo boso ka kwa ka mpholo kwa. yeah Eh. so o re o tsenelele now because of ke nagana gore ke galo o thomile neng taba tša mmino because of o re o tsenelele nna ko tsebe ke taba ya o trendile too much ka lekompo balcony a ke tse gore ke mang ya ko mero maybe ya ko tsebe ga njwale botsebotse o re o tsenelele botsebotse o re bara ke pace 5 ke o tsene jwang how did you o tsentse ke mang gore o tsene ka eng na boso ke no tsore ke no tsena ga na botse ke believe mo hard working ngusha. Na boso ga na ke tshepa ka hard working tsore mamang o ta di enyeng ra bribe na wa ntšhiwa bokae kae ke ditse bo ngusha. Na ke believe ka nna ngusha ape nna ke nna ngusha ene o sana le nna ka nna wena o so tlo ba le nna ka ranna straight go botsa ona le to ba re ke breakthrough like nna ntši ba re wena Richie o re o tsebe re o tsebile ka skomota wena wena batho ba o tsebile kang gore ape no wa fisha no jo a ke nyaka go botsa and you get bookings a lot a yo ke far botswaga a tsonompia o tsore sina botswaga ke tsore ke tare yong ina bolo ke tare ka polokwane ba ntsibile ka mamang kae ba ntsibile ka mama a ke tsore ke tare ba ntsibile ka maongusha a ke tsore a ke no tshabo maybe video e le gore ke trendile too much o ka itse because of le nna ha ona di number ha ona motho e le gore ngwana betha skomota ka di number video e le gore trendile too much ke sa tsebore ke ya this yo ba yane engwe lengwe e le gore wena o feel ka re wa bona mo ke bone gore ke tsene ka mara industry jwa ka masepe bo video e le gore trendile too much ke 1 2 3 ongusha ele se mogotse wa ka ele se o ta betha di volume tša ma ke o tshwara a ke yone le gore ke tare trendile too much so take me ko le kompo balcony a ke tsebe ke number a ke ta o tshwara ke le kompo balcony ke na yo jo re ba ke nyaka ya ko morao e le gore o go ya ne la go ya ko meropa ne le na gale 7 oka kompo balcony 7 as 6 or 7 somewhere there bra your videos di trendile no trend 1 2 yela ile se mogotso wa no perform la man ke master key to gale master key to wa DJ and a lot mo music video le trendile go di Twitter TikTok di mara when you check the full video you're not there bro and I also saw Kid Bergman Master Kid just statement sa apology what was happening there bro go botswanga no chabo bo jama go ra apology la ka ba spa kwa ne ka o ngusha gore na go ye gale ke etse galelo o no dia jaka go le nna apology go ke tswile ke magala ka boshigo tshwana lwe ga le ke setse bo rudi etšeng serious gore na go ye gale ke etse mo nna ke bone ke tare gale go ene phoso ke setse wena o tsong go bone phoso na ke bo aseng ke bone phoso go a ke setse bo re bona ba ka ba se ba kwane ka ne ba bookile re no ile for fun go gale ba mbukile ne ba bookile got afterwards go o ba le di payment and you got paid mara on the full video you're not there you wena le eskile ba le bitso la gage man full video ba le lang ka ne ke le o thoma go le empty ke yona yone thoma go le empty ya ke tsongusha thoma go le empty wa ta go ba busy nyana late yana mo mafelo mafelong ke ipona o ipone ana ke ipona ke tswele because allegedly but you're fucking drunk bro but you have fucking o got le cheche le di system ka majwala or something ka bo o ka mo go ba bolela a seng go ikwena mabare na boss wa ka go bolela go botsa nneta ke na ntu ke ntolo re ke phela ke reservation every day now and there go re once ka no ba mo nga no ba mo different o feta ka mo go wena ntse ba nga kere e ba gore ya tsuba ba ba ntshibile ba re go tsuba di drugs straight
a o di tsebe gane na tsukutsuba eng le tšhofu ya tšhofu a ke etse tšhofu ke eng na ke tsebe ke tseba ke wena o mpotsang ka o yona kwanna ko botsiša akere le nna ke no bona ba e postile ba re ke tšhofu le dikwae ke no go ba di bolela a o tsube nna ke tsube seo o no nwa fela ya ke no nwa ka botšhela so o tsebe wena a seng kwa di-apology mona ya kwa compo because of I mean bra you performed you trended like videos tša 1 Yeah. 2 3 wa tseba e catchitše fire da wa tseba ape wa tswa re kua ke kae kua ape o na le ntong ba re ke dintho ba re ke di earthquake yeah yeah I was doing the earthquake ga le ke crackle balcony ga le ke di or balcony crack and we bolaile ke re jale go sana le nna o ngwe le ke di o na le di warm up le di practice le match wa ba re match ba le di final so tšela ke dinyane tšela bro le ke di warm up o sa tlo ba le di practice wa ba le match wa ba le di pre match di penal bro o sa tlo ba le nna gape o to ba busy mona straight ko a no go botsa ma because of maka tša gore ga o tsebe gore anything what happened maybe it's fine e re ke tšwe mo yona babra I see span sa gago sha ko morago kwa o na le this guy ba re ke change down e ko o tseba ke nyakišiša no dula le change down sha ko morago tell me your relationship with him now what happened na le na re bile le di flop of ya dikoša ngusha yeah a ke re wa tseba bra gore o ka ra music o diege yeah o ngusha sure so yena ene flop bra ke motho le gore le ka ra music na ke mopola yila ngusha ka mmontšha mola le mola ngusha ke re wa tseba gore bra ka kgone go bontšha motho o re se no mmontšha yena a bone gore sharp for yena o bona gare o sharp ngusha yeah a ka a rena division ja o tshwana exactly yeah monna for vision ya ka wa bona gore trafleiwa nna ngwana o bona o bonela le ka ku bona o bonela o bona mo gare wa bona gore ana ke sharp ya ba le gore there's still more to come o ngusha ke a o tshwara na bra ka botse na for nna kere na I prefer betrayal and disappointment to learn and not to give up so ke manga betrayal mo between wena le change mo ya no betrayal because le no music ba re ke music video eng o tswile ka re pitbull go ke gona ka kua o ngusha phatela mathomo ngin mara kua ke o ngusha a go gona go music video ba re ke music video na ke bona gore ke content na ke bona gore ke content gane jwa go ibone ke bona go ba re ke music video mara ke lebeletse ke bona content na ke tse sebaka ke eng because of apparently o dutse le yena o tlhokomela for how long no ndule ko yena for how long that's for long I choose maybe a few weeks nya few weeks a o tlhokometša a o diela ntong lang ga le re no ba go fela ga le ke mothuša nthu ba ke sa re maybe ke ta re nthokome ngosha yeah gane mo wena le change ke manga tsene mo gaming pele ke nna oh then wa tsentšha yena o tshwara so e le ka tlhakana so le diang la gurutana or a re no gurutana yena ene flop no gurutana fela sure awe chai yeah give me a combo man sa le ka bolela ko morago ka re nna makompo a re unite a ke tsebo ra computer or a tlatsana or something like that again wena ke tlonya gore mpotsetsa gago but now dilo tse nna ke di boneng ka wena sure I saw a video ya gago last a ke tsebo nona le mang I see this guy man o gala le 26 about the video e le gore nana le T4 wa e gopola sure what happened there o dile no ring but be no ba no bontšha motho ka lo tse dingwe in life a ke re wa tseba bra o die ba banga ba tsebe ro dirile because of apparently video ile khile T4 na le live T4 ale live le 26 o ka re na bolela something I don't know gore na bolela eng wena mo kwele maybe yo bushise a tšetša go bolela ka batho a diemenyana re bolela ka wena a thusa re emenyana ka tšetša go bolela ka batho batho emampele man no a kere yo tse nna ke nyaka clarity before bolela ka wena I know there's a lot of things tse o di diang ke sa tlo butša ka music wa gore o tlile jwang o berekile le bo mang eng but ke nyako feta mo pele because of I don't know now relationship ya o le Tribe jwang after that because of Maabane was with you Tribe was performing and before that ke nana gore ne le sharp the relationship is not good it's not giving not giving ya ke ntho ke tare ke tseba ga relationship ye ora chai
o tshwara re tlogele batho wa tsore ya re togela ba mara tsore e re bolela ka batho ke taba ya clarity re kwa site la gago because of re bona video di le video of course mara a re tsebe gore why no we dira and then e feletse kae for Frosta gale ke diela for Frosta Frostane koma for o tlo dia botso wa bona fela ba re 26 re tswa line e wana o tlo re le skinny boy gore line ya go nna ke o tswa le go godimo feta ga bo skinny boy wa feta ga bo Scenario ya bo kwa ge sho wa bo kwa fasika ga bo 26 o musha re tswa ga sie 1 3 o musha lo no bona braga mfana ka sia wa yebo e ba moya yebo ya o tshwara sharp ya o kushi ha o nya go bolela ka ba so wena no o thoma mmino hao obviously o na le batho ba re ke di inspiration no inspire ke mang o lebeletse mang or this is where I want to go inspiration motho mo Frostana no mo lebeletse o re ke ma e shino ra ona ka mana na khale ke inspire ke Lil Wayne no mana Lil Wayne ke le music young man yeah tamani yena o re braga go botsa fa mo Mzansi mo Mzansi o gala inspire galele she mabe galele aisale le fono o spane le yena e ke spane le yena ya ba le re le tšengwe ke dutse le yena wa mpontšha wa mpotsa ngusha yena damana bro damana ke motho straight o smart ke dutse le yena for 10 minutes mara bro I could hear or ona le sense that's go botsa ke damana ke motho straight wa phe o tse bro o tsama what do you like about Chebe damana tlo braga moratela eng bro la o tlo re ke moratela eng boswa o like life plans go jule le na fasa so botsa ga lo ja o phe o ngusha a so la thi ja ina go botsa ma achi ono phela advisors of advisor bra it's either is up to one or wait ya o bodie o ngusha and braga lo ja o botsa ntona wa di dia o to phe ja game ya music or ka mo ka game ya music le life ya majid o botsa ale bo o la yer ke tsobore ke tare ke mang braga ke tsobore o la ke tare ke mama ro government ANC o damane ke government ga bo yena go botsa fa a bona o tse damane tsere power jo damane go botsa fa re ke government o tsere power isela no tsebe mabenzele wena o tsebe damane go dula fase le yena o ska bolela selo no mthile do ta yela ke government bra o bolela stories ke department of advising le compori ongusha botso o change le kompo botso damane adamana bra ke bilo salisha khole damana ne go botsa ma so re go baiwa la vo ba yeng ya ere go botsa fa no le nna at some point le nna singa rata music wa ba ke thoma mo lebelela ke check or why this guy o dielo tja ga o pusha story sa ga braga damano wa pere di go club o bona o etsa ba tonki e tonki damano wa pere di go club o lebeletse kwa o di antwe dia cheka ba morwa ga kae ra o la ka ba morwa ga ba modieng ba mza marunu tshwa ada o ya ko damano ya go focus ije kwa ya and damano sa eta so e sala o botsa ka yona ka life or if you ka dira so o tlo ba sharp king o isala wa ije advice go re mfana ka 5 wa bona re no thomo trend ba le fimo to re die ska chuza man le mang o rata mo no ngusha o bona le nuwe ke phele mpingwa ka bare ke skuma ke motho mo golo mo gonna ke khurutmane ya o ngusha go botsa vara braga damane ke morato lo re ke dutse le yena o mphal advice tja bophelo mo lo re yena o fitile wa sebe sharp a ke a ne ke nna ke fita go ke skuman's day le skuma ke o tshwara ke ntlo lo re mabena o mpoditse ka yona re 5 before everything I get choose friends wisely before lo tšedintši thomi o ke magano skuman's day ke ne ke khurutmane mo ke khurutmane ke mthomolo mo a ke o ko mechomi this lord man the energy ona le yona mabra you know proper go re nna e ke ta ko mothong ke na le story sa ka lo yena o na le story sa ga o se lo renya go share le batho ene ke to fa chance o share le batho o na le mo ile re ntsa le wa miss checka ke tsebe maybe you want to clear it maybe sa le ba bolela gore hey wena o dirile eng a wa dira eng but it's fine now ke tlhagane le wena go kae mabane mamalisa
Ona le tshireng wa ka tang. Ba re ke sparkle. Oh, Sparkle. Ba re sa le go robela yena ka nnete. Wa nrobela Sparkle? Nna ba mpethetse Sparkle. A se yona gane. Oh, mona o mpethela Sparkle monyana le di-camera tše tšao. Ya mona ya o botša mo. Nna Ska thiba di-camera ja ga manyana. No, ba re sa le wa betwa for that weekend. What happened? Why ba o ne ba o bethela eng ka teng? a sebe ba mpethela ba re ba mpethile ka Mamalisa. Ai not ka Mamalisa. Mara ba re sa le ba o bethela Sparkle ke betha ke moshimane. O ra re ka mogoko ka ba ke bethile ke moshimane ba Majita for Sparkle. a se nke wa bethelwa Sparkle. Awa. Sparkle say my name mogatšaka. High five. O boja. Ke eng le wena ngwana? Ngolla boso ka no ba. Like tare a ela tšhuke best friend ya ka ngusha. A ina go botša ma ke no ba ke mo kušisha. Oh la filana. Feel juang a Ke tšuna. ra gore like o mo forstana. Oh ya ka mta. A wa tsaya yo tala juice. Wena pelo ya juice. Oh feel ya frosta. Yeah. O sing feel ya ntro. When a gap yeta we or sala betho o itsalo bona video ona. Ba re bile manganga ba fana ba thef. Yeah. What choose? Na choose ngwa sa lo thoma choose. Ke tsi una ke tsi ngile ka re ke tara ke bethilwe nyano ba inyenya. Maybe lese o betho like ela ba ona wa thega. Ka fongwa for Sparkle. Yeah. What choose na ke yo. Tua yo. Apo go botsa ka motholo re shi no ba lo re mona phone la ka. Re ka phone nja to ga re mfituru di ga eng o ka o sharp. Ke a tse. Wa bona. Jolo mona Sparkle mona. What Ke Benja House 3. Bo Agere the reason why go butcha mma sorry for this step. Agere yo je nna re kwa dilo. And Harry kwa dilo re dinyaka mo monyeng wa tsona. Ska magala na everything. E bula ke na di corner ke ya straight. If sa le ba o nyoba ka marahong ke tlo butcha braga gore ba re ba thombile ka morago. Wa kwa. Amurichirichi alo lo ikwela ka. Asingo ba o tshwara. Na. La ngile ba ntshwara bra. O tsamaile for how long though? I know for Days. for a few days nya. No tuning. Ke va di drinking a chu. Or the public drinking. Oh, astaba u jova ba. What chu na ke su ke beti di fe. Sorry di fe I wish best for le na ke le bait. Na ke na fe ne go le nyane mo go. Yeah. All equal. Ke o tshwara. Yeah. Sebopa. Ke man sebopa. Ke producer. But apparently we're not hutse ko sha ga or le lwetse ko sha what happened. Maybe we're not going bolela because you je ke bolelang a se go wa di tseba. What o rudieje? O die eng check. Ona le mpiungwe ba re ke massage ngusha. Yeah. Ke mpia ga kere. What o rudia o bereka uwa. O dia di vocal la kere. Yeah. A di fa motho ngusha. A se no dia di vocal a di fa motho kere. A di vocal jana tsela di tia kere. Yeah. A di fa mamma wa bona. So like o tsore go bile le flop ya eng. Ya gore massage a di vocal a di fese bo. O ngusha ra di file sebopa. A fetsa di vocal tsela a mpotsa gore bo ke file mthom solo mso di vocal. Ke bona gare wa mbitire cause le ko shela a tswa a push are. So di vocal tse o di go shaka tsona. Ya thoka follow up kere. A di vocal tsela. Ka dira track ka tsona kere. Ya thoma go ba le beef. After na move kere. Then I thought I did a bosso. Well, to my life, no, but go avoid a drum. Yeah. Tregela braga feli take tswale like I sakwa no onwish. Ya tshwara. So o tshile mo yona wena le Na ke tshile mo yo. wena le sebopa le shapo no. Na ke tswara le shapo ke sa tsebe. Yeah. Ne ke o forsta. Ya o kushisha. Ba re o ke o kusha ke ka tsotsi o reng. O re ya o kusha. Ke o tshwara o re. Ya o tshwara. A re bolele ka wena no. A re tlomo batho me bra. This is what ne ke nya go itseba ko wena. Sure. So now let's talk about your projects, music. Tell her maybe batho ba tse go wena because of lenna gore ko tsebe. Ke mfana. A ke ona juice ke o. Mfana o rata masepa. A le nna ka morabo, nna ka morato o feta botsodi ba. Yo bo.
apa go botsa fa o bona gap Eh. gap ma bra we can drive from here to Zanini or the driver ra mo wa Durban. O dlala music wow 24/7 yeah re khona o letsa Demet eh no mpoja ka Demet e tle jwang because of ke a bona molelo bo mpotse o tse Ah, le Demet- la ka eng mo re Demet o tsore- wa tsore o dietse boso ka na Demet a kere Demet e tile ka deal o motse deal brile kena deal kena choose a costume Demet ongu shikana the courses ya Demet na gale ke no ta o no mpotsa ro bra no freza no 5 no chela di spice nyana ke re wa ntseba ka mogola ba shwe e tarabona a ye tsona a ga wa bo o bala ya mo wa ntse ke lo tsa go tsore bo o na le di mapu bo e sa lo tsu di to ga bo sa e tshwara e bolela ka eng wena Demet. se ha o bolela ka eng ya Demet e bolela ka eng o a ga le correspondana le kusha ba re ai mase botsana o tsena o shake mo khacha o nkgatha di rafu dance ba re tsena o shake mfa na go dila to tsana re a ke tsebe ke tshie ka ke man ke deal bre o na le number check ejo is he big was not that big actually that song this guy need ke na deal bre eh that boy we o tlhoka exposure mo for exposure that song if you can take it serious unless if linaldi beef ilalo or something but that song damn it akenya go botsa maka bro wa tse ke na le tsebe ne ya if I'm fanola chance ya ke a kyo wa tse ba ke na le wa tse if I'm fanola chance because of the flow on that song unfortunately I cannot play it now the flow on the song is doing the most wa tse yo no boso any project o ko shacha o tshelo reng batho ba tsebore ke tsa gago ke tse difeng ke tseba Demet president actually banyana chu yeah o feature le shebele man ke feng ke di o chaba ma ke o chaba man ga no wana o chaba manye wana a penna ke mabena a oh shit ke tsubile ke no oh damn le record what happened because of I know ka game ya lena o khona record ko yena wa record ko yena and then le romele motho mo re thakane go na a record ga le tlhagane ka ofela lena nga sereke ka ofela cause na ba mboltage ke le konto ba mbutso ra choose ro fraser ro need yeah amle aba lo ya theowa ba o fa di verse tshela aba no mpotsa gore go she e re lina la go she ape go boso ka tsore re o no tshwana le o no ka no fitha ka mo ba re title la go she ke Richie B yeah di apply tsentse wena o bona ro o loga jwa mano so wena ko wena o tleng le wena o tsena mo o re keng go she o chaba ma ko wena ke nakwa ke she nna a o lo mo ka mtsebo o a o lo tseba go ke na khola wa re ka mama but the game ya music because of komra o tsala ka kwa shebe a re yena o no di hatsebe or di royalty di tsamaya jwang after making a song what is split sheet wena o tsebang what is after o spana la batho o spana wa tswa da o dintshang a re go no spana ka tswa da le no se tshukije the royalties just pass over anything what's but le register less like ale Demet no bolela nga yona ya yin le mara is it registered song where Demet is registered too and then you split on a cut ya or what was the agreement because of sometimes what's our agreement ga le jwa boso go betela betela wa ngusha so so whether Demet o dia zaka o tsene mo yo ga ngusha yeah le na santse ke ke bethe iti ya ka ipusha ka mogo ke ipusha ape gore go shebe bethe ke o ka ipusha fair me para so industry is jwang mara like the gatekeeper mo le spana jwang mo makompong jwang a choose a gatekeeper o kra ba rona le batho ba bang ba le tswallela o wa le tswallela Chanchi go ama piano de ba rata gore he phori ke gatekeeper ka nya gore ska tsena go tsena ana jwa ditse ba re se ba ke ra gore mo le kompong ke nna ke nyaka go botsa gore example ya gatekeeper ke tsejwa ana ga mo mona tse ga mara le kompo choose no bereka boso ke mama le kompong kara le kompo ana boso choose come on boss wa choose bo ana boss wa choose yeah come on boss tsaka is a president ele ke le felela choose mo tsa tsaka mara choose
tsaka ke mpša na tšhuko botša fara ene ko a tsaka ke lefelelo the president ka eng ke mpia ka eng ka marketing gore ka eng yena ka bo yena ju a ke gane o ka dula le yena ka se go botse selo a kere mara braga for vibe ya letšatši togela damana juja a seng ke o fitlhela wena opela mfitlhela last ke around 4 roa na senyan roa ino ba o no more no ba ka moka last gale ke na lena gigi yago Ororo say o sa ton ro. Non really serious. I'm just check out the randa jo tlhoka company. Yeah. Le no sa ton ro. Sorry ke prank tsaka. Kala ka saro ton ro good. Banyana ba makombo. Ke tlo tshwara kwa ka lesa until go fa chance ga go mpia. Sha. Banyana ba makombo mfa ba itere ke ba baya man. Ba baya ba ile ba fisha. Sure. Mara ka mfa at least 3 yo bona gore ye o ka betcha ka yone ba ka re South Africa re fembanyana ba 3 ba makombo ba ka re yemela favor or no favor choose 3 ya banyana ba makombo ba le ba fisha bad straight whether o morata or o morata mara wa bad choose na mona ka patcha ka Wendy Moon na choose Wendy Moon na ka patcha ka Wendy Moon girl Wendy Moon girl o ngusha ke Wendy ke Moon ke girl yena ka bo yena ka dialo tse tharo ngusha for ba ntshina ina go bolela maka jina ka patcha ka Wendy Moon aji yena le tla ke re braga wa bona re banyana ba le ba bararo banyaka ke Wendy ke Moon ke the girl choose to la Wendy Moon na choose o blind choose o mo tsebo Wendy man ke mo tsebo botse o tsebo Wendy ke tseba go sha ke feng very again so mana choose como feng Wendy kan bara wana ga metanso wana udi choose fire zurega ya tsaka like a patcha go Wendy Moon na choose I should give myself chance to know these people man I choose bo Wendy Moon agere a bona ga tseba ngwanula choose strugo ta choose to gore ke kwa enga ju shaka gana ba bangwe braga ba no a ke re mamanga disilo tswela mpele ka ntwe le diang for nna I'm doing this for myself ke Wendy ke Moon ke dagel ke banyana ba itere ba ha ya ngena for nna Majida ga majiteng bo so ka patcha ka nna me myself and I ngusha ina go to botsa maga ba itere me myself and I mfevese ha ya official or batho ba tlo go gopela ka yona ke tlo runa ka fesa ka treke fe yo e rata ke lo rwa tsore geng ba itse ba bile they can sing along lo go botsa ka a choose mana go botsa ka pitbull o choose mpie go a ke itse fevese ya go sa mathomo ke mpie golo sa to le ko sha bothoko ke pitbull na ke tshwampholo pholo wa letsolobolo ga le sela na ke traka dikolo wa tsore dikolo je ke je rife ba thusi di futa lo tse ka moka lo tse ba di romelang gore wena o ding o ngusha meleko wa ngusha a ke re kwa se Thabe Street ke di go wa ngusha a ba sa to le ka ngusha ga le sela na ke taka dikolo ke botsa ngwana o ra golo jalo gona ke lo bontsha sepoko ene sa bobedi ke bo file teng ngwana bo sisi le di family ke di enemy nna ke gane ya ke tswe sekolo mara totala ke pusha se movana nna ke tswe sekolo mara totala ke betha seporoto kala ka thana ke petcha ka nna ke pharaga ta bano tsena ka nna ba fananyana ono khutsa ka nna ke chabe motho nna ke chaba bo mma yo nna mawe yo bo maro yo taju bola ibile ke sa tsere so before tswela pele ne bro ka na anchi majitana lo tla tlontshosetsa e ka di gunpowder ba re delete video a re sa enya ka ta ke ya re dumella no re ra sign na lo ena or we do this voluntarily nobody owes anybody and then video e to trend e to tsamaya la fase ka bophara ska tla war delete abo video e ba sa to le part 2 ke part 1 re to ba gape ka part 2 and 3 and so on ka mo go re thomile series ya Richie and the 5 be rich look like 5 Richie and the 5 you will be rich I will be the 5 be rich and look like me sha kere beao and then bo a ska tsamaya batho ba ya di Nigeria batho ba ya di small room ba gain power
Why the man ereke fe the man question e. What's working go butsheng? Umuche ona question e. Yeah. In Nigeria, small room in Nigeria. Yeah, the Juju. Yeah. Yeah, give it was that. Yo. But batwala ke sa kwa le botsa skeme for Mike. Yeah. Gore bathola ba go di small room le bo Nigeria ba ja zaka straight. Bo di Juju le small room again. So when I got anything. Nah. Na choose na believe in God I choose. Na choose na diga semperegele. Serious? Na choose na ya rapela choose ompane rapela o fitella. Ta ba bo ya Jesu. Mara mabane ko grade lona le ngaka engwe ya ba re ke man. Ya small room. I choose. Na go mtsebo na tsoro bolela ka e ka shi. Azoro mukirana ngaka la small room ya di dreads. Wa choose ita ga rota thalosa choose manyana shi. Mapela shi. Oyo ita tha ya choose eme. Na choose ke tsoro bolela ka. O grile na. Ko join na pene ke ditlo wena mabane. And normally ne ke feta ka da ke nyaka someone ka rex no lo bona ka ra no chila le majita because of I hardly chill majita a pusha makompo bona o sha bo go ke phela ka masaiteng ela ka kwala o sha so ko kre lo dutile daman ke na tshwarisha batho na di no na di ngeng o tsebana jwan le diman no braga da you know ya choose mara choose manyana choose o butchadile choose. Shout out to you, my friend, to Rich B. Yeah, she's a man. Pesi ka usana ka reka Range Rover la tse o re ke tlhalena na le manga. Yeah, and if le nya go re ke bolele lebitso la motho gona nga le bolela no so. La mfrsta na ke re bia so mfetho. Ona le bafana ba le re mba o lebeletse and ba rata go ba mo leng gona message gore ba fitlhe mo leng gona ba o ka reng go bona so. Like message wa bafana ba artist upcoming artist. Yeah, kore any motho o rata to the ba ban rata ba fethu na ke re bole ba ban rata nga mo ga re ba fethu ke re le ska wa raga selo starse stol thaka na ka moga ska ba la ga selo ngusha mo gona ona fene go lo ona fene nya ba fethu tsola mpele ka ntole di angwa pele gona le perfect donation for le just to know thank you giving back to the community. Yeah Program okay in terms of bookings. For bookings lengra TikTok, Facebook, le WhatsApp ke krege bele mo bhaya gal to gra number cha. Bhaya gal to gra number cha ga ene bo. Account ga gielo re philele busy each and every day. I poster every day. Le tla bo. Ba search eng because of na go tswang. But what I like about this podcast ne. Yeah. Okay nya cha mara batho baka. They start to know you, they come to you. Because Omolomo Vitam is a family corner. That's why I senye moto career. I try to build. Sharp papa. So ba search eng. Let's search I 5. I 5. I whole. I was in I 5. The number maybe call for call for WhatsApp 082 364 0509. Ina le mpawanyana o le thuma ya. Answer le ke taile sorry. Yeah. Ere number ile 082 yebo 364 yebo 0509. Yeah. 082 364 0509. Ke nomoro tsa motlatso. Motshwara ona mo. Last question from PC from na go mucha fela re mfana ka sale wa skomora ka skomora la senga ka skomora ala ke skomora jina ke no nyobo na ke no nyoba ntsha ka zanga skomora awu serious skomora awu what you don't do that now what you la mafelo idia ne le ne ya nyoba skomora tsho ke skomora tsho serious ke o bona ke no nyoba tsho ke o bona ne na ya nyoba choose na ya nyoba ka nne choose yo boja va mara choose mara choose ko mara jo break dula le mmede ba dira le mmede mas no tswa fela o thoma o itshwara botobol abe mo chuta bo rata street a moto bo rata ndoro moto bo rata ndoro ta street a ine go boja maga re jibi bula to bola
Wafetu, thank you so much. This is the first episode with Pesi 5. I believe a lot is still coming, man. Just that hanya ko belela ka batho, hanya ko explain too much. Ke a kushisha ke mo protect ke o thiaga. I want to see you growing, bro. I want to see you shining there. And o plug. Wa tsepa. Re plug go yang ona re plug re tsentshe le rena re squeeze e. Sha. Anya go sign. Choose ina go sign lo ju boss. Na ka bona ke na brand. So you don't want to sign with any. Wa tsona ntlo ke nyanga mboso wa ke. Maybe ngano ke ra support, ke gopala support ngusha. E flore motho re bra go tota monna. As a management or anything I get a bra. Can I come to Lord Bragana and Narto Berisha, no musha? I can come to Lord Braga and Narto Shumisha. Cause Boro no Braga management and Gascon and Narala Marana Naragaf, Parluler Tagatagan or Syria, Cheridia Moguri sec. So I took him. No management, nothing. I like management of Braga, Musha. Negam Turnale and Narto Berisha, Musha, Tobereg. Rakwan. Mara, the business side of this thing here, the split sheet, the sum road, you understand it? Na boso agirugushi. Agirugushi. Sebe gara chance na mchom tulale na fasan ponchalo jela ntalo se jorudia gae. Because ukura bare mpatwa celebrate di kwa shawe betile 1 million views mara, there is no money that is earned, but you are celebrating. And of which ever to celebrate or 1 million views go Spotify, but they're talking about money. Osha. Give yourself a chance. Sure. If they've been in the game, by lowering the bajaka music, you'll find already the hit zaka and when I on tap, you just care about the bookings. For 40,000 child left pedil way no like a charge. Regularly aparo no a child 40,000 sale like a show. I got a mara choose depend on Rushimisha. You are Mara, no right, bra. I know right. Tomorrow, go see Fichagal charge, you know, a woman. 40,000. When I go physical charge? 40,000. When? Arabule like a lifestyle. Sure, Bertro, man. Yeah. Sure. Over Nike, but no, we take a Nike. Yeah. I'm surely joking Nike. Yeah, oh. Nike is expensive, unless if maybe the kira kamatala side, Kamurikone. I own expensive for right. Yeah. Hey. And Oka Kira Nike and net expensive. Oka Krelor maybe when I enjoy now. Oka Krelor wapere. Uma, I can say. Sure, yo. One tour. Sure. On a little. Maybe una lento or rentile o patala 18,000. Or Sure. not about to patala 25,000 a rent. 25,000, mama 85,000. That's why I get a 40,000. Oh yeah, oh no reka majwala ka mola ino ba ka rona le wena ke bone re pusha stuff se swa. Ona le batho ba no jwala ka mona. Ena tshwere di febe. Ko re ha tswa ka kwa le bill ha ke bo more than 30. Yeah, mo spend our. E go botsa nnete. Apo tsona le betlelo la 10,000 na le betlelo la 5,000. Sure. O rekile mabetlelo la 10,000 mai 2 ke ba ke chop. Sure, I am mad. Got a photo when we go flow. Yeah, o fetsa ya ko ntlong o betha 1 round wa robala ba kana. Ka o sa ne ngwanyeno lo mo khapa a hanya ke Uber. O nya go ro mo ishe no. Una ka shuttle. O mo drop o nya ka something. Choose koloi le yona nya ka something. Wantsara. Ka o shuki di service. Ke re ba. Laila batho ba gago metšho. Ba fethuela toro deng go pala follow Rich B and show much support. Network go ra o sana fene go le nya. We are all equal. Thank you. Thank you. Siyabonga. Danko. Amen.